Dobrodošli dragi moji u moj novi video. Danas ćemo uraditi nešto što do sad niko nije na ovim prostorima, a možda i šire. Znači radit ćemo unboxing, stvarno je kutija i to je box i onda je to je znači otvaranje kutije. Dozera za sapun, pa mislim da je vreme baš adekvatno za to, sad svi volimo da peremo ruke, možda smo volili i ranije. Da krenemo onda da vidimo kako to sve izgleda. Evo, to je ta kutija, vidite, sasvim je kutijasta, vrlo praktično zapakovana i tu ima jednu foru, znači treba skinuti ovu trakicu i onda će krenuti čarolija. Sad ćemo fino to da otvorimo. Sad mene ne morate ni da vidite šta se tu krije, hop, evo ga, wow. Pogledajte to, wow, vidite kako to. Evo, unutra je uputstvo na 100 jezika i baterice. Kutija može da ide da se odmori i evo ga. Jao. Inače ima Intelov procesor najnoviji, 16 GB memorije, matična ploča, da vam ne pričam, razbija sve. Kako se sad ovo koristi? Nešto tu treba se... Aha. Hop, evo ga čep. I tu je vjerojatno, vidi. Ovdje ima čak i ekran. Kakva posljednja reč tehnike, tehnologije, svemirskog razvoja u domenu sipanja sapuna. Baterije su tu, gde se one stavljaju, da ne kažem meću. 2000 years later. Vidiš uputstvo. Ovo je toliko komplikovan uređaj da to treba naći, čoveče, gde neka sličica ima ovdje. Aha. Evo i nacrtano, da. Okrene se, samo da vidim. Okrene se ovo dno, hop, u ovaj položaj, izvadi, pogledajte kako je to, da ću ga znati vratiti. Aha, ima ova tačkica, dobro. I sad naravno, sad ćemo mi to da apliciramo bateriju, ali nisam doneo sapun, pa ćete me malo sačekati. Znači ovo sad treba otvoriti i sad, dobro, ide ovako, jedna, onda ovako, ova onako, pa onda još jedna ovako i još jedna onako. Znači Space Shuttle, kad je pitanje sapun, tečni sapun, ovo sad ima da klizi, ovo isto, i sad se vrati poput. Nešto je već krenulo da se događa. Sad ima ona neka tačkica i ona se stavi ovdje gdje je otključeno. Zatvori se do ove tačkice. To bi trebalo odmah da radi. Aha, gle. Evo. Senzor, bato, senzor. Ovdje ima čak i ekrančić LCD, wow, pogledaj, zelene boje. Čekaj, da se to vidi. Šta plus minus? Da, hoćeš manje da ti izlazi. Kako je dobro, kako je ovo dobro. Pazi, on je LCD ekran boje. Još samo da sipam sapun, to će se ovdje uraditi. I on tu pokazuje čak i nivo napunjenosti. Dobro, sipat ću sapun i to bi bilo to. I evo ga, tečni sapun. To sad lepo sipamo. Čekaj da ga isključim da me ne pošprica ovdje na suvo. Skinem čep. Ovo fino okrenemo tu i sad dok se to sipa. Evo penju se ove tačkice. Sad sam na 3.
klizi ovaj sapun, ulazi unutra, lagano, 4 tačke da ga ne prepunimo. Nemoj da kapneš. Zatvaram ovaj čep i sad ćemo da probamo, sad više ne radi jer je isključen. Day 2. Sad da ga stavim u kupatilo i to bi bilo to. I evo ga, došao je taj trenutak istine. Ovdje sam podesio sve. Ahaha, kako, vidi ga. Vidi ga. Znači, otvorimo lepo ovo. I to je to. To je to. Neverovatno. Uspjelo je. Operacija je uspjela. Sapun se sipa. Biće za sve. Sad to, znate ono, treba ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako. Po 20 sekundi. Eto ga. Vidjeli ste kako izgleda dozer za sapun. Malo je možda ovaj put ozbiljniji, ali ozbiljna su vremena. Vrlo ozbiljna. Korona vlada. Čuvajte se. Perite ruke. Obavezno. Ostanite kod kuće što više možete. Znači bez preke potrebe ne napolje. Može malo, ali ne puno. Ostanite kod kuće i vidimo se u nekom drugom videu. Lajkujte ako vam se ovaj svideo, lajkujte i ako nije, ovo je Bakina fora. Ćao!